Khubor Pibaro Shakatup Khubor Jangi Gadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Menta Kasingi Gilong. Hadin Kajingja Nagalan Yinglang Umintri Rangba ke Meghalaya ban Pa Weng No Yaka Armed Forces Special Powers Act. Ben Kasing Kanyotrap Integrated Territorial Organization Hasanaro West Janta Hills District. Ngin Sayakren Yakalintirel Hadin Blayo Yaka ILP Lombok Star Marngar. But job Kanyao Wasa Sports Club yaka 18 above football tournament how West Janta District Sports Association. But mentangin pa jiki khubor bakam benya. Kajingja syak siat kinong shnong haki shipai haki niki kindiat sngi beladab Nagalan kala penlong yu Menteri Rangba Ka Jylla Konrad Ki Sangma ban kentui ke sorkar pedeng bakade ban weng no mardor yakate kaan. The stand that we have taken on the Armed Forces Special Power Act has been there for a very long time. It's not that we just decided this, in the last few days. So from our leader, late Mr. P.S. Sangma's time, we have opposed the Armed Forces Special Power Act. So it's been a stand for a very long time. So it's not that we just did it just now. That's number one. Number two, what we need to understand is that we need to look at the larger point. And the larger point here is really about the issues that we face in the Northeast, whether it's the development issues, whether it's issues related to youth, insurgency, issues of identity, the peace and the law and order situation, and national security. And the whole situation of looking at it from the point of view of a stand that one takes. Now, the problem here is that we all agree on the issues that are there, but it is a stand that we take on a particular point that we differ in. For example, now law and order is a problem, but then some people felt that APSA, this Armed Forces Special Power Act, is the way to move forward. But then we have seen that that stand of putting the Armed Forces Special Power Act has not really given any results. And in the last many years that the Armed Forces Special Power Act has been there, it has only been counterproductive, and there has been more unrest, and have had situations where a lot of precious lives have been lost, and people had to go through a lot of pain and suffering. So therefore, we're very clear in our stand that though the issues are there, and we need to address those issues, there are many other ways to address those issues. And Armed Forces Special Power Act definitely is not the way to address those issues. And that is why we continue to keep our stand against the Armed Forces Special Power Act, and we will urge the Government of India to repeal this draconian act. Ka Ascension Church Umsolat Parish kelas dang rakhi de kajing kemen ye kajing dapura basan posnem ne Jubilee siar jongka khat kendai spa nyopoi hadu 8,000 arpoi hakate ka parish ka bahap hapo kamauti constituency Riboy district. Yakate kajing pili ka Jubilee siar lapli di Reverend Father Jimmy Marngar Chancellor ka Shillong Archdiocese ibala pelong ru ikajing knya mas bakot hakasantarik nok pra batla sakhi ringkat de kajing don lang Reverend Father Leo Yaubor Parish Priest Umsolat Parish, Father Julius Kurba, Father Bensar Kasati, Father Edmund Carcentil, ki sister, ki Franciscan brothers, ki Edmund Rice brothers, ki catechist, ki Rang Babalang, but ki pat reunget jangka parish hibrok away. Hakanok paisngi ladon kajing mani sacrament balay alam de Father Julius Kurba, both saki cultural program balay Shimentarig sub-district Umsiang, Laipo Dingan, Mau Laho, Sopo, Umsolat, but ki aspirin. But ka story lingkot jangka parish na ibabu Wellston, but la duai kerku kerdo de Father Leo Yaubor. Tarik and hang ya usnem Jubilee. Kata ka Meghalaya penbek haga parish council kabalada. Tingayu yaw blay na kabanta ke jingkar ku ke bau blay ulathe say hangi dase prabangay hadim kajing permana jo ka sarkar ya ka lockdown kadi ka sin ka banin kong mangilala banyalumpat ba biang kum kabalang kum kaying kasam ban penong ya giyasan hadim ka lockdown ni klamla ban penong ka giyasan banyalumpat ba o nila penong kimas haman lagi sinong kini kitai ndai itu kita batang sinong
Tinggi aingu yang belai na kabenta bola pelilat yang ni ban yadanang hagan gasni. Sasisin ni Peniang sobaya pi ngakot ngawari pi tungin ya duai na kabenta kijingkar khu bau belai unkar khu. Yaga baris ka jungi hagiri kisisnan jin pan kret. Barsisnan hagiri puan kandatu ya puan ngai ti ya ka jingla niam ha ikongsan jungi ibalong ifal jimi mangar ban pendat ya ka kenyaga kriam kangu kadam belai hagiri puan. Sasisin Peniang sobaya pi palo iway pa iway siya ka jingla niam. Ya ka yok kot ya ka roy kapar habro kanega time di kunjo nak terdau kanega sni bagi pling ni jubling ni kwa kan ayu gerbang ni tu ki riu krau ki riu champang jong kanega time bagi la ai tu cekat bat yole se don beng ki balale kmat jong blay ban kermen blay un sana gur kui ki on ai banong ki nang ta kabaan i rangba i katikes mene ilayai ban ya kata yong ngila rangba ngila kenjok saksan posnem kamut ngila rangba pura ku bibiu bat ngila penmi ru ki reuniam sister bat brother bat yong ngisusi ba hakajing penmi i kilungdo ngim simpat la penmi weiru tigani ketika thong na kabenta jungi ku gi pan ki jong blay ni parish yole sim maman la wei ku ki yin ngine ban dwai jur ban dwai sirham boleh kot ini yang bisa Minta kesngi keseng New Trap Integrated Territorial Organisation sengkme hapok gejingelang Presiden ubah Don Bok Dekar bat General Secretary ubah Wan Bon N Dekar kila let ban penkai ke New Trap Integrated Territorial Organisation Senaro West Giant Hills na kebenta ke samoi arjar arpuai hado arjar arpusau badhakatei kesngi layo ekjing mat pang bat jing batai ke nongrim jong keseng bat kejing penyete kular bat kidkot jong ke Senaro do Presiden rangba keseng. Hakini kesngi lawannya soru dikinongkit kam shnong nadu chairman bat rang ba shnong hakaba urang ba shnong ulabat ru kum u vice president hadin bikilas ngautu ye kejing tmu jong kaseng khamtam ye ke kintin territorial positive penyikendu confuse de halor kaning la ibu confuse kecek penriu de hakecek penriu jungi kala telap deki khun sipia de nakta kadau kecek penriu jungi kadang sengau thamula pat nrei kapdon su ko hok kejing sensar ikipat ba chaniek takadau kaya pementa hi gimdon kami ki khau phuat ki ban yetrei lang rei ngi tiet jege ini ki bayalam bat ki ban yai ki ban buat agai lenti jong ke hit ba ngin yele gimdon kam ban long kan thai hagari ba kecek penriu hi kasnam kan kai pat ai makane kading jong kasalentem kawan sedang napok senero kan por ter pat hadu pakan dapoi hatendong skor hasketariat ba ginu kijing dawa jong kasnong senero hi kan yat renti kenang ba pateng kan im bakan yang biang sisisir kanong rim hi don hadu art santeli di artikel keberhenti pat kebohok kejing penyat bahaya lah yang kesem kejing sisa bat kejing bom syaliang kejing yaisha kejing yada yaladi bat syaliang halor ladi kejing penet jala kadaiti bat kebak hadu kemut ide ban kiar kejing dikiat bat kejing di dok
Kekasih Students Union kalau ong bakan yeng skem halor ke nongrim bakat bakampat yo ban penteri kami ke inner line permit hapok ke Meghalaya kan tre ban kren ye ki wepat ki phang wat lada ki dena ke benta ki kampen roy. Haba kren ni kinong thok Khubor President jong keseng uba lambok star marngar ulo ong baya menta keseng ki samla puli kam tre ban pediang ya ke jingwan jong karel che Meghalaya la kalong karel kit marbam la ni karel bakit ye kinong let nyong wan. Ti wei ba la ya kare ma ka kare ko tri bola bo tu pai ti kan uksaru ke de wei ba pi wan tam padan kene re ma ro ni khar ki boswan ro sini ki bom yang ko slar bu sin kabangi obat na kendang ki ko ke seng na snap ka ma per istrok ki bo chuket mar ki lang ba pri ti de lo ta kan rem mangi sekren sai so kar ba kam pala te kam ki an ki ba khlan dari karet ke mana dari kedua kalian kesengi yang mempersa. Ngin saya keren itu kalau tira anda nilai itu kian bakal tidak long siapa bakal ki banyak daya ya kecil beri kecelah berkoi na kecil warna kertek beri nasbar. Ikan kian kanun ki banyak daya kentam kan kat banginan liat di luar terkam ke LP kan pat i kata ni pat tip seno penyelam seno pun poi kan sakus kan dia nilai ajam nilai rangkok no sini koi pat kamat jom karawe di seno enam ya hak enam dia. Tidak sokar kaya cakmat ti long sokar sotu hi tingi long yang besar. Baik tak long nul tiru amar yang amde ba ngide kita ki anti government ndai yang namta. Bangi dan kam swai ki an baklan ti kita ki tiral ba sokar ka kwa tmu tingi sia keren hata ka por ma yang di an ngi pedem. Yang ta yang kwa hiru ba ka sokar kan clean kan plate kan long tongka tiral. Ki boni ki bala keren ki doni ka tu ni ki personal yi ba dan kamban sha na ta ke dra ke ma dai kumbang yang lalu pas kan ka sen yang makta nomor en sia keren ngi ban en sia keren anda la biang di al kanu dai ke ik kerwo ba ni kwa an keren ba ni kwa an pha so ka long ba kampan jor ba kampan sawa ka jingli putien ya ka LP sangi swas kan ka tira maka pintan bala sutu sokar di tempat semala jak ban keren ne ban ajuba kalau kenika mat jawa kelas akut telah thot di snem bad adi no pas Timentangin ya pa shwa shipor chekijing penbena. Dimintangin ni pai biang shiki Khubor padangsa. Kajing penteri kami ke ILP Meghalaya kamde banlong kamat election na kabenta gitu ki kertong ki bakwa ban job election. Ye kini la yathu do president jong KSU ba lambok star marngar. Hab kren ni kilat pathai Khubor uba marngar ulong bakin riu phongmut ke meli ki de ban shimi kajing kit kli ban ye kren bat ki bor sarkar jong government of India khnang ban la ban penteri kam no apo jela. Uniu samla ulong baka ILP kam day banlong kamat election ban penbigit ye kipat ba. Inamlah ban ong laka mu kamut kuno na kaliang sarkar ko ni instrument ban kesukaan dia putin ba kan lek ban kan dubiang ba kesukaan dia ban sotu ni kakam. Andai kumung sotu ngiyo ni ke input ke long ba har tu entar kesukaan dia pak kelan ni ti ngi keren nak pos ba ke LP kam dei isu tong kisang balang ni isu jong kawai pokal parti ni isu jong celah kawai ingin kuat hiba ke isu LP kan dai ka isu ke ban kalong ka renstan ban ya perkesan election polial election ni ban ong ba kan dai kawai ka agenda ka ba kinjat kan ba selection sharum bercenin dai kuat pa kan isu kan dai isu ke balong
Ada Khubor isu Jong Ka Jylla ni kuat ka sarkar kan ya terhenti di penelitian ni yang tai dari nak kalian jong ngi kum kaseng berbibat seng balang ngi open slot ni sini ang ba ngi ai personal kum ai keren nomor wei la pas official resolution ada kamram juga sarkar ba kamram kita kan mut nu bakin putih sepuluh di banyo kita clear picture la ka ik stan ba ik nurum ni ka ik tunu jong sekarang dia lakan terikam yang ni ka ILP pokok Jylla ka jong tinggi kmi inti ba ka sarkar Jylla kan Khumlong akhir ngejukran labor kan Khumlong agresif kan sotu kan ai clear picture buat supaya ba Jong Ka Jylla ka koi ayu ko sekarang dia bedan ban ong khamtan ma jing dawa terikam khamtan adin ba sarkar Jylla ka pas official resolution bedai bat ka ILP terikam ko Jylla ka jong i haduk mentang keren ke bahasa yang impak don penuh ke banyak dah hot dan pasnon macam ke pentak bagi pet ya ke lecong ke jurisdiction ke juki ke sensiar ke dar pasnon i persyangi ke lak ibuar wakin te lakam ndrai bagi don itu ke ada kalong official itu ke ke kepala itu dak sekar jalan sekar dia kan dai kata ke baklat tilo ka jijing jai penslim jong ka sekar dia bas kuman ni pada jalan jong teli pada penukaan di nak liang tentang keren bana le ka sen ni haban adopt ku ipat strategi kuno bi ka bangin ada ya ke cuma ru tek bri na sabar spo Jylla chung mangi hap pas gimbasi bale kata nama apa pada ke nama lakata pho mi sepenjo to san posnem na jing tap chung ka Jylla andai isusi gun omba ka mechanism ka ban control ban regulate ni ka jing entry ke chobini ki illegal migrants po Jylla chung kam pas semadan tingin naman that na kalian josen ni khun ni ki ni yai penan kam ni kita ki buat bijungi ban kuno ban te lakam jung watu kerthat jung belum sebar Kayau themmi jiwai belong trai de Kajanta Hills Autonomous District Council hakajan mi jang kasantrik nopra arjar arpoi kala syabam hakit leading bat ki benta basak ta bha ki ki basak tung basak kwai nolor ki wei pat ki dukan ki ba umduna khatsan teli hakani ke jingja hadin bekading kala kerhu ki pat ba bayu i kani ki lay pentip pateng keleng kakali pelip ding ne fire emergency service kabalawan poi kini kejaka kala persyang ban pelip ya keding kebaklang rengkat kejingerap ki VDP kedong mi sngi ki pat ba kala thalabo bat ki wei Upresiden Karilom Giant Traders Association UP Lincoln baladan lang hakani kejaka bajia ulai thu bah kapor belingkot kila phone pentip shakibor pelip ding henry nakadaw kejing slam jengki ban poi kalawan ra kejing du nong kabakrau haka step ke bobot pat na kaliang kinong diktung kumju kiwei pat balasakta kila litmi syakate ke yo ban pet yikimar bat pelum pelang yiktung badang lat na kajing syak bam ding harengkat kajing kuslai mensi namar bagajing syakta kamlong shu kabakai wa ga ni ga jing in yong ni ga yaw thame ko em ha dong mi sngi lat so bo jwai pendak bi ri mese ni was nyao si oi was nyao krian wa he por kam wan ru san phao jan met da yogi pat ba ye tedem yo mi na kani ga yaw yok i bat ho yo wan ha ga ni ga yaw thame yo wa pia skiat dr monsin gro no yong i wo yo wa to kat kam yo phi kat te to wa ga jing lot man god gi phao lang bot sai wi was nyao si wo pen senyau krengiat ia do kata hai pori wo tebian ho ni segini ki kari temple din handrai wo senyau si tip to wo chimpor ki do kata hai jing sekian kam ki kari ki wo hau penple ya kawaman emergency to pen biang ki wa ki yong ki ho lai temple din handrai ka jing slam yong gini kari wan segini ki yau thame teman go jing lo nong go kro hai jing ya to jing inyong ni ki yau ni jan men dukan gi wacha kta ha gani ge jing in yong ni ge yaw thme ko wa khande pha san persen ng chi spa hi man ki stock tung ki wa ki phao lak ka jing do nong la lor ka stock tung ko de in hi te gom de yo pi ka mo khat san kan putuli ki stong da em le ki gudam yong ki pathi ki kwai bat kam jo le ya ki dukan that ki wa kat tu kan ni hejing to wa ka jing sedang yong ka ding mem yok ka jing tim ti kana han re ka opo yang ini to ka ding da bam ko la ru nyao to li ki stong 2 3
Sakawi dak di mesin usnya si tip to wa kat kamu tip ikan ni yang to ga ya yong ga district council ka wa ga district council da bo ko ye ki chokidar ki wa to pai ya kan ni ga ya wa hat ki permit rais nya plai wa kam ki ni ki jing jia jia gi wa ki jing do nong man ki phau lak em mo tip i hado ka te hijing to ko ni na ga liang yong i kam ka rilom jan tia tridar sion nga kang presiden yong ka i penrem jori ya ka jing khanstin yong gini kinong yang paramet ya kan ni ga yaw thme dong isni la thlobok Hadin baka yaw thumi kabadon halat thalabo dong mi sngi juai kala shabam hakithilit ding hinin gajan met khamtam hakabenta bastok tung hini kasngi executive member ka GHADC ubadei pet yakayo kahat u evening star teron ulalit hier jurup yakatei kayo badru ikdukan balasak ta hakani ka jinglet jurup jungu lasen ran langru deki sahab ka GHADC bat kiwe nakaliang evening teron ulaong bakani ka deki jingja basngusi bat baklem poi perkhat Ulai thuru bahadin balayo ek report ni kisahab jong kata terekam insara ekren hapo ke executive committee jong ka council halor kani kamat na kabenta banle ek kabadon kam Hakalumpung Yelekai Football Final open to all 18 above Football League Tournament bapniat the West Janta District Sports Association Hamadan Kiang Nangba Stadium La Thalabo tong mi sngi jawai haka Southrik Nopra Arjar Arpwe haka ni kalumpung ladon haduk khat artli ki kenhon bay shimbenta kat baka kenhon bapoi shakalumpung final kenthup yaka Nyaw Wasas Sports Club Persha eka Luti to Bear Yalong Football Club but ka Nyaw Wasa kala Jopsuk dan Riu Kol Yaki kul kanyawa sala thep do ubaya hun lang taryang haka minute ba khat ar ba arpo pra udash ngan suklan haka minute ba arpo u George F Rinklem haka minute ba lifesan u Sanjini Dekhar haka minute ba life pra but we bha nong to do haka minute ba prapo lawan ban sakhi yak ni kalumpung do SK Lato ubalong ru we ni kidkhot akapor ba seng yak West Janta District Sports Association nalor ki we pat ba shakhot ngobha Hakani kasngi la samru ik khusnam shaki kunhon ba job bat ba sharem na lor bala samru ik khusnam top scorer kabala yora do midaya dekhar nakaluti to bear yakana man of the match la yodu Nikhil dekhar nakanya wasa sports club
bat da kitu ki khobor ngila poi chika bakun ta da do bingin de shem biang khubli shibon